pojedinačni. Mi ćemo danas predstaviti zbornik 80 godina od izbijanja Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca. Novi pomaci ili revizije istorije u izdanju Centra za naučno-istraživački rad Srpske akademije nauke i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu, to je jedan izdavač, i Instituta za noviju istoriju Srbije. Urednici zbornika su ovde s nama, to su Lela Vujošević, Mitar Tasić, a u ovoj tribini učestvuje direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, dr. Mile Bjelajac, savjetnik, zvanju savjetnika, zatim dr. Mitar Tasić, koji je viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, koji je pre toga bio zaposlen na Vojno-istorijskom institutu, takođe University College Dublinu, Univerzitetu Frederik II u Napolju, zatim Hradec Kralove, verovatno ovde je jedna od najburnijih, da kažemo, akademskih karijera. Imamo zatim kao učesnicu Natašu Milićević, koja je naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Njeno glavno polje interesovanje je društvena istorija Srbije i Jugoslavije u 20. veku, sa posebnim osvrtom na istoriju srpskog građanskog društva. Tu je zatim Lela Vujošević, koja je naša gošća iz Kragujevca. Ona je sociolog, ona radi u Centru za naučno-istraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti u Kragujevcu. Napisala je knjigu o onome što je veoma često zapravo nevidljiva stranica, ako posvetno bilo koju oblast istorije, onda je ženska strana tog domena istorije nešto što veoma često bude nevidljivo za arhive i za izvore i kasnije za istraživanje, tako da smo Lele Vujošević smo dobili jednu monografiju o ženskom istoriji Kragujevca. I imamo kao učesnika tribine doktora Radeta Stanovića, koji je naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. On je stručnjak na polju istorije otpora tokom Drugog svjetskog rata, i u stvari danas hoćemo da čujemo upravo taj segment, naročito tu evropsku dimenziju percepcije civilnog otpora tokom Drugog svjetskog rata. On je inače autor monografije, zapravo je ekspert za oblast. Ja bih na početku dao reč Nataši Milićević, koja će na neki način da nam pruži one osnovne informacije nečemu što je, da kažemo, supstanca zbornika, njegovih pogleda. Izvolite. Hvala. Poštovane kolege i koleginice, dragi prijatelji i gosti, veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da govorim o ovom zborniku radova, koji, kao što ste čuli, iz samog naslova bavi se početkom rata u Jugoslaviji i stradanjem grada Kragujevca 1941. godine. Zbornik je nastao kao plod saradnje Instituta za noviju istoriju Srbije sa Centrom za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitetu u Kragujevcu. O samoj saradnji će mnogo više govoriti naši urednici, a ja želim da ukažem na nekoliko važnih rezultata koje je ovaj zbornik doneo. Za početak neću reći ništa novo. Ako kažem da godišnjice i jubileji, kao što je slučaj sa 80 godina od početka rata u Jugoslaviji, pružaju priliku da se na jednom mestu okupe razni istraživači, stručnjaci za proučavanje Drugog svjetskog rata i da kroz svoje radove pruže pogled na pojedine probleme ili procese, iznova propitaju već poznate pojave i događaje, a često postave i nova pitanja, otvore nova istraživanja ili stavljanjem događaja u jedan drugačiji odnos bace novo svetlo na njihove međusobne odnose. To je bez sumnje ostvareno i ovim zbornikom. Ali ovde želim da ukažem da je sa ovim zbornikom institut zapravo nastavio svoju tradiciju.
da u saradnji sa drugim institucijama samostalno ili pak preko svojih saradnika učestvuje u sličnim poduhvatima koji se odnose na Drugi svetski rat. Pomenimo primjere radi neka skorija izdanja, kao što je Zbornik Srbije i ratu Jugoslavije 1941. godine, čiji je urednik Dragan Aleksić, ili 70 godina od završetka Drugog svetskog rata koji je uredio Zoran Njenjetović pod naslovom 1945. godina, kraj ili novi početak. To ne svedoči samo o institucionalnim kapacitetima, stalnom interesovanju, već i o negovanju novih mladih generacija naučnika spremnih da se bave jednim od najznačajnijih događaja u 20. veku. Neki od njih su se našli sa novim radovima i u ovom zborniku o kome govorimo. Pomenujemo ovom prilikom Aleksandra Stojanovića, Milanu Živanović ili Davora Stipića. Naravno, tu su i mlade kolege sa Instituta za savremenu istoriju, kao što je Rade Ristanović i Nemanja Dević. Kad sam već pomenula neke naslove iz naučne produkcije, neka mi bude dozvoljeno da kažem da je u 1941. godini postoji relativno bogata naučna produkcija. Bilo da je reč o samoj godini ili pak njenoj obradi u okviru manjih ili većih hronoloških zahvata i tema. Međutim, prva ratna godina, iako obuhvata mali vremenski period, ona je bila vrlo dinamična po događajima i procesima. Možda se nijedna druga ratna godina, osim donekle 1944. ne može meriti sa toliko promena u vojnom, političkom i društvenom životu jugoslovenskog i srpskog društva. Pomenimo samo 25. i 27. mart, aprilski rat 1941. slom jugoslovenske države, okupacije, formiranje kolaboracionističkih organa vlasti, stvaranje dva pokreta otpora, ustanak, građanski rat, represalije, gušenje ustanka i sl. S druge strane, pomenuti događaji i procesi su u različitim političkim sistemima, socijalističkoj Jugoslaviji i posle njenog raspada početkom 90-ih, različito sagledavani. Naučna slika rata i 1941. godine nije više bila crno-bela, već je postala složenija, ali u isto vreme i zamršenija, što nisu lako prihvatale generacije koje su proživjele rat, niti generacije koje su odrastale u socijalizmu. U suštini, 80. godina uočavaju se 3 procesa u istraživanjima i tumačenjima Drugog svetskog rata, koji su dobili ubrzanje 90. godina 20. veka. Prvi, redefinicija četničkog pokreta, drugi, reinterpretacija srpskih žrtava Drugog svetskog rata, znači mislimo na genocid, i treće, otkrivanje komunističke represije i njenih žrtava. Iako je donekle, da pomenemo samo jedan primer, bilo sasvim prirodno da se akcenat pomeri sa istraživanja narodnooslobodilačke borbe i partizana na stranu ravnogoraca, došlo je do zapostavljanja istraživanja partizanskog otpora ili je pak prenaglašavana njegova revolucionarna dimenzija koja je bez sumnje postojala, a oslobodilačka se sagledavala upravo u funkciji pomenute revolucionarne dimenzije. Ili još teže, ublažavana je ocena gledanja na pripadnike kolaboracionističkih formacija, pre svega dobrovoljaca i Ljotićevog pokreta Zbora. U široj javnosti, ali i u stručaju, često se govori o istorijskom revizionizmu i promeni ocene događaja i ličnosti Drugog svjetskog rata. Taj proces praćen je burnim, javnim pa i stručnim debatama. Izvesno je da je preispitivanje važećih saznanja i ocena uslov opstanka svake nauke, pa i istorije. Stoga su revizije, dopune, ocene postojećih znanja neophodne kako bi istorija kao nauka napredovala. Međutim, problem je kada se sprovodi potpuno novo čitanje rata, bez uvažavanja činjenica, uz potiskivanje negativnih ili naglašavanje pozitivnih aspekata nekih događaja ili pojava. Tada je na delu ideološka ili politička revizija diktirana trenutnim političkim ili ideološkim interesima. Pomenuti proces prisutan je ne samo u komunističkim zemljama i nije vezan samo za Drugi svjetski rat. Poslednjih godina svedoci smo revizija uzroka Prvog svjetskog rata. Pri tome valja pomenuti, kako ističe kolega Ristanović, koji će o tome nešto kasnije govoriti, i da je u zapadnoj historiografiji prvih decenija posle rata bio zapostavljen pokret otpora komunističke ideološke orijentacije. Upravo ovde, posle ovlaš pomenutih ili dodirnutih historiografskih trendova, treba se vratiti zborniku koji predstavlja posebno drugom delu njegovog naslova, novi pomaci ili revizija istorije. Ova dilema je u stvari i glavno istraživačko pitanje kroz koje su provučeni radovi u zborniku. Da li se novim istraživanjima i tumačenjima rata pomeraju granice saznanja ili vrši svojevrsna revizija istorije?
U odgovoru je učestvovalo 15 istraživača, čiji su radovi raspoređeni u okviru 4 tematske celine: revizionizam, genocid i kultura sećanja, problem, znači tematska celina pod okupacijom i međunarodni kontekst. Ja se ovde neću o njima posebno baviti, o njima će govoriti kolege u svojim izlaganjima. Naglasit ću samo neke probleme koji su obrađeni, kao što je problem revizije uzroka i toka Drugog svetskog rata, različite tumačenja 27. marta i streljanja u Kragujevcu u udžbenicima posle Drugog svetskog rata, pitanje zloupotrebe u vezi sa starim vojničkim grobljem u Šumaricama, važnost novih metoda u utvrđivanju ratnog zločina u Kragujevcu, uloga nacionalnih manjina u napadu Nemačke 1941. na Jugoslaviju i slično. Pored istoričara, u ovom zborniku učestvovali su i antropolozi i etnolozi, čime je zbornik dobio interdisciplinarni karakter. Neobično je važno istaći da zbornik donosi i komparativno zapadnoevropsko i srpsko iskustvo u historiografiji. S druge strane, pojedini radovi koriste u svom poučavanju i teoriju, pre svega Foucaultovu o svakodnevici kao poprištu metafizike moći. Kolega, recimo Timotijević, je to prikazao na primjeru grada Čačka. On pokazuje kako okupator kroz procese naredbi i kazni disciplinarno stanovništvo uspostavlja nove svakodnevne prakse u Čačku 1941. godine. Tome treba dodati i da je traganje za odgovor na pomenuto pitanje zahtevalo i znatno širi hronološko-tematski opseg radova. To je slučaj sa radom kolege i direktora Mileta Bjelajca, koji zastupa tezu da su revizija uzroka i odgovornosti za Prvi svetski rat preko revizije o nepravičnosti versajskog poretka predstavljali direktan uvod u reviziju ocena o uzrocima Drugog svetskog rata i u tom kontekstu srpskog faktora. Kolega Bjelajac koristi raznovrsnu argumentaciju da dokaže tezu koju zastupa, posebno se osvrćući na izjave pojedinih političara posle ujedinjenja Nemačke, ali i nešto ređe istoričara. Pošto je kolega Bjelajac danas naravno ovde, on bi mogao, dakle, nešto kasnije da detaljnije elaborira ovu svoju argumentaciju. S druge strane, drugi radovi na osnovu nove građe, koja je do pre neku deceniju bila nedostupna, otvaraju svakako nove teme i time, dakle, revidiraju ili dopunjavaju prethodnu sliku rata. Tako je kolega Stojanović na osnovu građe BIA analizirao ličnost Strahinje Janjića i organizaciju Srpski Gestapo. Sam Janjić bio je Ljotićevac i predsjednik Kragujevačke opštine nekoliko dana neposredno pred samo streljanje u Kragujevcu. Predstavljao je jednu specifičnu ličnost, pomalo obskurnu, i istakao se, dakle, velikom ambicijom i učešćem u teškim formama kriminala poput krađa, otimanja ili silovanja. Praćena je, kao što to biva kod biografija, ne samo Janićeva aktivnost u ratu, već i posle rata. Pomenimo na kraju da nam se čini da zbornik odabirom tema i načinom prezentovanja, bez obzira što po tipu učesnika imamo usko nacionalni karakter, može da bude dovoljno inspirativan i posticajan za istraživače 1941. godine. Možda čak u pojedinim segmentima da izazove određene polemičke tonove. Ovde mislimo pre svega na rad kolege Bojana Dimitrijevića, koji je preko isticanja nekoliko najvažnijih problema i problema srpskog društva 1941. godine i okupacije ponudio nešto drugačije, malo polemičko, viđenje 1941. godine. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Mi smo dobili više nego digest, više nego jedan sažeti pogled na ovaj zbornik. Uzimajući za šlagvort ono što sam malo propomenuo i koristit će priliku da je direktor ovde, da ja sam odmah dajem reč i da vidimo u stvari tu tezu o nečemu što je organska veza koju doktor Bjelajac nalazi između revizionističkih trendova koji su započeli u reviziji naučnih znanja u Prvom svetskom ratu, događajima vezanim za Drugi svetski rat, vezanim za koncepcije Versajske Evrope, dajem odmah reč.
Hvala kolegi Aleksandru Miletiću. Pa da bi bili ekspeditivni što se vremena tiče, evo u najkraćem nešto od onoga što je nas i vuklo u tome da jednu ovakvu temu stavimo na dnevni red više institucija i da učestvujemo bar sa naše strane veoma zdušno i da, što kažu, unapred vidimo mesto i ovog našeg zbornika koji je konačno plod tog rada i koji ostaje za istoriju sa svim našim potpisima kako smo mislili u svom vremenu na određenom presku. Revizija istorije i Prvog i Drugog svjetskog rata, na čiji karakter želimo da upozorimo, počela je krajem 80-ih, nekde padom Berlinskog zida, a dobila je zalet ujedinjenjem Nemačke. U tome se slažu i naši, da kažem, oni koji se time bave, istoričari, sociolozi, a isto tako širom Evrope, bar oni na tradicionalnim osnovama akademskim formira. U tim politički prilagođenim interpretacijama novog doba, evropske, pod navodnicima, nevine države postale su žrtve dva zla, Hitlera i Staljinove agresije. Koliko je Nemačkoj bilo potrebno relaksiranje istorijske svesti i odgovornosti za dva evropska rata, koliko je bilo tragikomično gledanje pod navodnicima trajanja sopstvene međuratne i ratne istorije istočnoevropskih i baltičkih zemalja sa izuzetkom Čehoslovačke, koje nisu mogle da se pohvale demokratskom praksom i nacionalno-verskom tolerancijom za vreme svoje egzistencije između dva svjetska rata. U slučaju Poljske, na primjer, prećutkuje se ili briše Poljsko-nemački pakt iz 1934. i zauzimanje Češke pokrajine Tješi posle Minhenskog sporazuma, odnosno okupacije Čehoslovačke u proleće 1939. godine. Jedan etablirani i kredibilni publicista podsjetio je 2015. godine na te trendove pitajući, citiram, koliko Evropljanja se seća da je maršal Pilsudski želeo Poljsku od Baltika do Crnog mora, uključujući Moldaviju i Ukrajinu. I da je tokom rata 1921. i 1922. kada je izgledalo da će se vojne operacije okrenuti protiv boljševika, predložio svojim zapadnim saveznicima da osvoje Moskvu. A ko se seća da je 1938. nakon što je Hitler anektirao Sudete, poljski ministar spoljnih poslova Beck zahtevao savezništvo sa nacistima kako bi rasturio Čehoslovačku. U politizacijama godišnjice politička i javna scena bila je prepuna nove, pod navodnicima, istine da je pakt Ribbentrop-Molotov avgusta 1939. bio uzročnik Drugog svjetskog rata. Naravno, time se maskira kapitulacija u Minhenu 1938. i činjenica da se Hitler domogao naoružanja za još 30 svojih divizija pada Čehoslovačke. Sam Hitler je svoje stanovište veoma jasno izložio 10 dana pre potpisivanja pakta. Citiram, sve što preduzimam usmereno je protiv Rusije. Ako je Zapad toliko glup i slep da to ne shvata, bit ću prinuđen da se prvo borim protiv Zapada, a potom, nakon što ga porazim, da se okrenem protiv Sovjetskog saveza. Sve ovo prolazi uz slabo reagovanje akademske zajednice, jer je evidentno da se brutalnom revizijom poništavaju istinski doprinosi osvetljavanju korena i prakse Drugog svjetskog rata. Politika ponovo prednjači, dajući smernice za, pod navodnicima, političko korektno pisanje, kao i mnogo puta do sada. Šta reći na, pod navodnicima, festival istorijske revizije u Varšavi 2019. povodom obeležavanja
80. godišnjice od izbijanja Drugog svjetskog rata. Pored selekcije, oni koji su pozivani ili ne pozivani, nisu pozvani predstavnici Rusije i Srbije, nastavljači oslobodilačkih tradicija SSR i Jugoslavije. Padale su protokolarne zahvalnosti za oslobođenje samo jednoj pobedničkoj sili iz antihitlerovske koalicije, ne samo od predstavnika Poljske, već i Nemačke. Tako je predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier zahvalio armiji SAD, koja je pobedila nacionalni socijalizam ne samo na zapadu, nego i na istoku. Svi mi sa zahvalnošću gledamo na njega. Prethodno Poljska je svoj novi kurs pokazala prilikom obeležavanja 70. godišnjice od oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz. Ne samo što nije pozvan tadašnji ruski predsjednik kao predstavnik one sile koja ga je oslobodila, već je poljski ministar spoljnih poslova Grzegorz Schetina drsko ustvrdio da su logor oslobodile ukrajinske trupe. Revizionizam je dakle bio podignut na najviši državni nivo. Komentarišući te nove trendove revizije u literaturi javnosti, italijanski novinar i publicista Giulietto Chiesa u svojoj knjizi o rusofobiji piše, citiram, danas prosječni Evropljanin, posebno ako je mlađeg uzrasta, zapravo je ubeđen da u tom sukobu Sovjetski savez nije bio saveznik, već neprijatelj Zapada. To nam samo govori kako su odgojene nove evropske generacije, ne samo one baltičke. Delirium rusofobije proizvodi ovakve košmare. Revizija je izvesno prisutna i u samoj Rusiji. Na nju se kritički osvrnuo predsjednik Rusije u svom obraćanju u ruskom političkom vrhu 21. aprila 2021. On je naveo da se u pojedinim domaćim udžbenicima iz istorije, kada je reč o Drugom svjetskom ratu, pominje mnogo toga, pa i drugi front iz 1944. ali se nigde ne pominje bitka za Stalingrad. Citiram, ko piše, ko odobrava takve udžbenike. Minimizovanje pobede SSR-a, piše istaknuti švajcarski urednik i političar Timo Tan u svojoj knjizi, doprinelo je uspostavljanju memorijalnog ostrakizma koji ima za cilj da isključi Rusiju iz zapadne sfere i da je diskredituje svodeći sukob Zapad SSR na sukob demokratija komunizam. Iako su de facto SSR i njegov tadašnji komunizam svojim ogromnim doprinosom pobedi spasili evropsku demokratiju od počinjavanja nacizma. Ukorenjena mržnja prema sovjetskom komunizmu nije trebalo da dovede do prikrivanja uloge SSR-a u rušenju nacizma. Dodajmo ovim tačnim analizama i mišljenje jednog našeg publiciste, istoričara, iskusnog čoveka sa međunarodne scene o sudbini sukoba nauke i tehnike. Reč je o Vladimiru Dediću. Kao piscu poznate knjige Sarajevo 14. koja je 1984. proglašena od New York Timesa knjigom godine. On je pred kraj života slutio nove turbulencije u svetu, pa i žrtvovanje istorijskih istina. Citiram, velike sile će nemilosrdno nastojati da zadovolje svoje imperijalne apetite i da ostvare dominaciju. Mali narodi i države tražit će svoje mjesto pod suncem, a veliki će od njih tražiti da se odreknu svog moralnog blaga, borbe za pravdu i istinu. Sve će to podržavati istoričari upregnuti u kola dnevne politike, kojima pritiče veća ili manja sinekura iz kase moći. Kritična historiografija bit će na velikim iskušenjima, morat će da vodi tešku borbu protiv istorijskog revizionizma. Dozvolite mi da vam skrenem pažnju na još nekoliko činjenica podstaknut današnjim događajima u istočnoj Evropi. Sama ruska historiografija dala je veliki doprinos u demontiranju mitova sovjetske historiografije, koja je reflektovala činjenicu da SSR i posle građanskog rata i posle svetskog rata bio zemlja pomirenja,
uslov svih uslova za opstanak. Plus ideologija, čiji primat nije smeo da se dovede u pitanje. Dakle, među brojnim predrasudama koje otvoreni izvori pobijaju, izdvojimo samo nekoliko informacija o kolaboraciji sovjetskih građana pa i samih Rusa, pored stanovnika baltičkih zemalja i Srednje Azije, Kavkaza i Zapadne Ukrajine. Krajem 1943. godine, prema podacima samog Wehrmachta, u njihovim redovima bilo je 500.000 građana SSR-a i emigranata. Oni koji su služili neko vreme u sastavu Wehrmachta, SS-a, policije i paravojnih jedinica, bilo je čak 1.200.000. Od toga do 700.000 Slovena, 300.000 baltičkih naroda i 200.000 tataro-turkestanskih, kavkazskih i drugih manjih grupa. Jednovremeno brojno se kretala do 800.000. Posle zarobljavanja 1945. godine od strane zapadnih saveznika, Sovjetima su izručeni samo Rusi kolaboranti i kolaboranti iz azijskih republika. Balte i zapadne Ukrajince nisu izručeni. Današnje promovisanje motiva o navodnicima skrivene armije je opšte kako u Evropi, tako i bivšim sovjetskim republikama, svuda osim u Belorusiji i Ruskoj federaciji. Bez obzira na sve politike koje su se menjale, pa i aktualna vlast, tradicija poštovanja prema onima koji su se borili protiv Nemaca 1941. 1945. ostaje opšti nacionalni mit većine savremenih Rusa. Za to nisu zaslužene kolektivne uspomene na Staljina ili na sovjetski sistem, već osjećaj nacionalne ugroženosti koji su doživeli njihovi preci pre više od 6 decenija. Piše naš kolega, profesor Timofejev, u predgovoru jednoj knjizi o albanskoj kolaboraciji iz Skenderbeg SS Tiris. U svojim radovima smo se još od 1996. godine suočili sa potrebom da se komentariše ta hronologija pisanja istorije Drugog svjetskog rata do naših dana, koja je na neki način odlična ilustracija kako je ciljano pravljena politički korektna istorija u kojoj je većina, naročito govorimo o zemljama koje su iskusile okupaciju, kolaboracija, to je manjina, to su neki devijantni tipovi, to su neki prisilno mobilisani i tako dalje. Tu nije bilo ni rasizma, ni šovinizma, ni antisemitizma i tako dalje. To je sve došlo sa Nemcima, to je protiv Nemačke vojne. O tome najbolje govore u ovom tekstu i članci našeg kolege Stanovića, zatim članci našeg kolege Stipića, kako su se i na našem tlu pravile te istorije fenomena otpora, kako je uopšte u svetu i kod nas definisan otpor i šta su mu sastavni deo. Kako se možda nekad i preterano posle oslobođenja to je pojam otpora raznih vrsta promovisa. Na kraju krajeva to je priča o jugoslovenskim i srpskim kontroverzama koje imaju dugo trajanje, 1945. Naravno imaju koren u Drugom svjetskom ratu, ali u ovim oficijalnim interpretacijama, znači da li se radilo samo o oslobodilačkom ratu i na drugoj strani izdajnicima, saradnicima okupatora, ili ipak trebalo uvesti tu međukategoriju koja se zove građanski rat. Dugo je trebalo da se ta kategorija uspostavi. Ono što nije bilo sporno u evropskoj historiografiji ili svetskoj historiografiji, a to je da ovde jeste bio i građanski rat u svojim različitim modalitetima. Ono što je, gde je jugoslovenski slučaj koji, evo, bave se i naše pomenute mlade kolege danas,
bavili su se i naši kroz one zbornike 41. i 45. godina. Dakle, ono što se prikrivalo, ono što je opterećivalo istorijsku svijest učesnika i ono što je trebalo da bude neka vrsta promocije u zemlji pomirenja, to je dugo opstajalo i onda se akademska nauka ili prilagođavala toj političkoj potrebi ili je stidljivo otvarala pojedina pitanja, često preko vlastitih leđa, da ne napravim sad ovdje kako su prošle kolege 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. U svakom slučaju i evropska historiografija je morala da se suoči posle od ranih 90-ih sa historijom i korenima nacionalizma, posebno u istočnoj Evropi, ali i na prostoru Srednje Evrope. Zatim, fenomenom masovnost kolaboracije na prostoru okupirane Evrope, također i sa ljudskom patologijom. I tu imamo po meni sjajne tekstove koji kao male mikrostudije govore o nama na ovom našem prostoru. Kako jedno neredovno vreme daje prostor takvim nemoralnim profilima, gotovo sociopatološkim tipovima. I kao i svuda u Evropi hronologija tih istraživanja se poklapa. Prve istine o tom Drugom svjetskom ratu su formirane kroz te prve sudske procese. Bilo da se radi o procesu u Petenu i Lavalu, bilo da se radi o italijanskim procesima, bilo da se radi o nekim sudskim procesima koji su organizovani u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Dakle, to je taj dio okvir koji onda važio u onom prvih 10-15 godina. Kad su neki odslužili kazne u zatvorima koji nisu bili streljani, bar na zapadu, počela je serija memoara poražen. I to je bila druga stepenica i tek negdje 60-ih, krajem i 70-ih počinje ili se otvara neko šire polje za jednu akademsku historiografiju. I to je neki okvir, ja mislim, koji se prepoznaje u ovom našem zborniku, u kome je dosta od toga što smo povedali sa funkcijom, naši kolege dalje da je istaknu u svojim izlaganju. Mislim da ovo ostaje kao jedno obeležje, jedan rezime naših nastojanja u jednom vremenu koje je baš bilo. Zahvaljujemo. Ovdje su inače otvorena pitanja i kontroverze koje bi iziskivala verovatno nekoliko seminara, a ne nekoliko ovih, da kažemo, tribina, panela za diskusiju. Tako da očekujem da će biti tesno kada budemo dobili pitanje sa Zooma. Ja sam samo htio da ovaj razgovor usmjerimo ka urednicima. Mi su vremeni koji su organizovali ovaj odlog, koji su... Ja ne znam kako ćemo... Hoćemo Dmitro. Lela, izvolite. Što je jedan od izdavača Institut za noviju istoriju Srbije koji se formativno bavi ovim periodom. Samo bih ukratko rekla kontekst zašto je nama u Centru za naučno-istraživački rad, čiji su osnivači Srpska akademija nauke i umetnosti i Univerzitet u Kragujevcu, neophodno bilo da izda jedan ovakav zbornik koji je ujedno i poziv za neka druga istorijska istraživanja. Zato što naš centar SANU koji je osnovan 1991. godine i koji pokriva teritoriju fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, to je 12 fakulteta u 5 gradova Srbije, nema ni na jednom fakultetu
institucionalno proučavanje istorijske nauke, sem na Pravnom fakultetu u prvoj godini što se predaje istorija, i zato se od nas očekuje prevashodno da podstičemo istraživanja iz onih naučnih oblasti koje se ne proučavaju na univerzitetu, znači pre svega iz istorije, ali pored toga iz arheologije, etnologije i multidisciplinarnih nauka. Polovinom 90-ih, kada je upravnik odseka za istoriju našeg centra SANU bio profesor Andrej Mitrović, pokrenut je bio projekat istorije Kragujevca, međutim on je ugašen i zato za poslednjih 5-6 godina imamo strateški interes da kroz neke različite segmente obrađivanja istorije Kragujevca u kontekstu nacionalne istorije možemo da skupimo građu kako bismo u nekoj perspektivi objavili tu dugo željenu sveobuhvatnu istoriju našeg grada od srednjeg veka do modernog perioda. Ovoj knjizi je prethodila knjiga koju smo objavili pre 4 godine u saradnji sa Istorijskim institutom pod nazivom Od industrijskog centra od moderne prestonice do industrijskog centra Srbije, Kragujevac sredinom 19. veka, i nakon toga smo u saradnji sa Institutom za noviju istoriju odlučili da obeležimo ovaj značajan jubilej od izbijanja Drugog svetskog rata, i ovde je bilo reči o nekim autorima ovog zbornika. Ja bih naročito potencirala da su autori i dvojica Kragujevčana, Viktor Bejatović i Nenad Karamijaljković, koji su sprovodili terenska istraživanja, i ja mislim da to i ovom zborniku, a naročito našoj zavičajnoj istoriografiji, daje jedan poseban temelj. Ovaj zbornik je rezultat naučnog skupa koji je organizovan u maju prošle godine na Univerzitetu u Kragujevcu, i u ovom zborniku nije zastupljen rad kolege Marušića, Aleksandra Marušića, direktora Muzeja Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca, koji se bavio sa svakodnevnim životom Gornjeg Milanovca u Drugom svetskom ratu, što je velika šteta, zato što on prosto prekoračio sve rokove, nije nam dostavio rad na vreme, ali zato imamo tu rad kolege Miloša Timotijevića iz Čačka, koji je obradio taj svakodnevni život Čačka. Kažem, mi bismo upravo želeli da kroz ovakve naučne skupove u saradnji sa institucijama koje se bave istorijom, prevashodno iz Beograda, postičemo upravo ta istraživanja istoričara sa područja koje pokriva naš univerzitet. Za organizaciju ovog naučnog skupa, odnosno za štampanje zbornika, dobili smo podršku Ministarstva nauke, i eto, koristim ovu priliku da im zahvalim na tome. Zahvaljujući tome i objavljen ovaj zbornik. Za lepotu knjige zadužen je profesor Slobodan Štetić sa Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Na konkursu Ministarstva kulture ovaj zbornik je otkupljen otprilike 20 primeraka u ovom sad završenom konkursu Ministarstva kulture, moglo je i više. Za narednu godinu smo planirali naučni skup i zbornik o knezu Mihajlu Obrenoviću povodom 200 godina od rođenja kneza Mihajla, koji je rođen u Kragujevcu, tako da će sledeću godinu grad Kragujevac posvetiti ovoj značajnoj istorijskoj ličnosti. A koristim priliku da pozovem vaš institut na saradnju u nekim budućim naučnim skupovima, odnosno istraživačkim i izdavačkim projektima, naročito za period istorije Kragujevca u kontekstu nacionalne istorije nakon Drugog svetskog rata. Hvala. Zahvaljujem. Dajem reč kolegi Tasiću. Kolege, koleginice, ja ću u svom kratkom izlaganju ukazati na ono što je za mene kao urednika jako utisak. Pored toga što su radovi, da kažem, stvarno visoko i jedno osveženje, za mene, da kažem, istoričara koji se ne bavi direktno studijskim ratom, ali
periodu posle urnog perioda naše istorije. Ono što je za mene bilo, da kažemo, veliko utjecaj, to je što je se ostavilo to što je skup koji je organizovan pokazao je koliko smo u uslovima ove pandemije koja nas je morila u zadnje 2 godine, koliko smo kao istoričari željni kontakata i komunikacije. Jednostavno, sve ovo što mi koristimo danas ipak ne može da zameni jedan konkretno planiran i organizovan naučni skup na kome kolege mogu da se sretnu i razmene svoje rezultate svojih istraživanja. I to je bilo vidljivo tog dana u Kragujevcu i ja sam zaista uživao koliko smo međusobne pažnje i komunicirali i raspravljali o, da kažemo, konkretno jednim onako kontroverznim temama i sadržajima. Samim tim, ono što je sledilo, prikupljanje radova, osim nažalost kolege Marušića, koji je iz nekih privatnih razloga nije mogao da dostavi radno vreme, ukazuje meni kao uredniku, nadam se i koliko je u stvari taj spoj lokalne i takozvane, odnosno zavičane i takozvane velike istorije važan. I kad god mogu to neprekidno ističem, jednostavno nema jedne bez druge. I u isto vreme, mogu da kažem, koliko su podcenjena u tom nekom našem podavnom sistemu od koga mi živimo i u kome živimo, koliko su podcenjena saopštenja sa naučnih skupova, toliko mi se čini da su i rezultati istraživanja lokalne istorije koje se uglavnom plasiraju u lokalnim časopisima, glasilima, arhive, muzeja u Srbiji, takođe podcenjeni, a na njima rade, da kažemo, ljudi entuzijasti, vrlo predani, vrlo motivisani i opet s iste strane vrlo stručni. Tako da, za mene ovaj zbornik u tom kontekstu predstavlja jedno veliko oslođenje i radost. Jednostavno, tu se videlo da praktično nema nikakve razlike u stručnosti i metodološkom pristupu i metodološkom shvatanju naše nauke između nas istoričara iz takozvanih velikih instituta i ljudi koji žive i rade u manjim sredinama i rade u arhivima. Žao nam je, nažalost, raspad naše države bivše je učinio da ova tema postane međunarodna. Međutim, upravo zbog korone i zbog svega toga što se dešavalo, bilo je apsolutno nemoguće organizovati to kao međunarodni skup, jednostavno različite mere i različite okolnosti u kojima su se nekada bratske republike, sada nama susedne države i njihovi istraživači nalazili, praktično su onemogućili da imamo učesnike sa strane i da taj način posvetimo dostojnu pažnju 1941. godini, ali eto, Bože moj, šta da se radi, kako god da ide u život, opet moramo da nešto radimo i dobro je što smo i u takvim uslovima uspeli da ovo izguramo do kraja i da nađemo tu podršku koja nam je bila nužno potrebna. Posebno bih volao da se zahvalim ovom prilikom našim recenzentima, Olgi Manojlović-Pinter, pukovniku dr. Daliboru Dendi iz Instituta strategijskog istraživanja i kolegi Kosti Nikoliću. Oni su svojim savjetima i komentarima i sugestijama izuzetno uticali da ovaj zbornik izađe takav kakav jeste i pomogli su u velikoj meri u koncipiranju njegovom kroz ove 4 pomenute tematske celine kojima je već Nataša nešto rekao. Hvala puno. Zahvaljujemo urednicima na ovim izlaganjima, zahvaljujemo i na zborniku. Takođe, sada dajem reč kolegi Raditu Rištanoviću i da konačno problematizujemo priču o tom civilnom aspektu pokreta otpora ili možda šire uopšte fenomenu pokreta otpora, naročito kroz tu neku vizuru, nečega što je recentno, nečega što je istraživanje ove teme i metodologija koja se primenjuje u nečemu što je savremena historiografija izvolirana. Hvala. Dobar dan, poštovane koleginice i kolege. Čast mi je danas da govorim pred vama. Pre svega ja bih ukazao na jedno moje zapažanje koje je plod razmišljanja nakon uspešnog obavljenog sajma knjiga 2022. godine, a ono je u suštini da je dominantna tema i dalje u srpskoj historiografiji Drugi svetski rat.
Ovo sam zaključio iz toga što je najveći broj knjiga koji je prodat na štandu Instituta za savremenu istoriju, a on nesumnjivo nije mali, tiče se ove tematike. Ovo me postaklo na razmišljanje kako je moguće da nakon više od 80 godina njegovog počinjanja i naravno svih turbulentnih događaja posle toga, kako je moguće da ova tema i dalje ima primat u našoj historiografiji. Pa ako bi se služili metodom path dependence, onda bismo mogli da kažemo da je upravo taj institucionalni okvir koji je dominirao tokom socijalističke Jugoslavije stvorio te preduslove i obezbedio nama danas, istoričarima Drugog svetskog rata, da imamo, što se kaže, širok čitalački krug. Naravno, ne mislim ovde samo na naučnu institucionalnu priču, već i na sve društvene tokove koji su bili prožeti naprosto ovom temom, a sve u cilju izgradnje novog društva u tom narodno-oslobodilačkom narativu. Naravno, moglo bi da se postavi pitanje ako je ovaj model institucionalnog istraživanja i okvira bio tako uspešan, kako je onda moguće da je on tako malo, da su tako njegovi malobrojni rezultati u njegovom krajnjom ishodu, to jest onom konzumentu, čoveku koji je nakon konzumiranja ove količine informacija trebalo da postane unitarno u tom pogledu socijalističkog društva. Pa čini mi se da je tu osnovni problem u tome što je ova historiografija u većini bila crno-bela i skoncentrisana na jednu temu. Dakle, jedan od naših kolega je izbrojao da je do 1986. godine 8.997 knjiga bilo posvećeno temi komunističkog pokreta otpora. Dakle, teško je pronaći bilo koju temu iz ovog korpusa koja nije tretirana. Druge teme su bile skrajnute svakako, a da ne govorimo o činjenici da je nedostajalo poduhvata da se otpor na samoj teritoriji Kraljevine Jugoslavije uklopi u sliku otpora na okupiranom delu Evrope. Naravno, ovde bih istakao izuzetke kao što je knjiga Branka Petranovića Revolucije i pokreti otpora u Evropi, koja je objavljena 1985. kao istraživanje ovde prisutnog kolege Mileta Bjelajca, koji je 2011. godine analizirao pojedine trendove evropske historiografije na temu otpora i nastojao je da ih postavi u jugoslovensku perspektivu. Dakle, samo ova činjenica je mene podstakla da nastojim da pokušam da pružim jedan sažet prikaz uobličavanja metoda proučavanja pokreta otpora i samog otpora na teritoriji Zapadne Evrope, ali i da ih prikažem u nekom jugoslovenskoj perspektivi, to jest da ih uporedim. Jedan od najbitnijih faktora koji utica svakako na oblikovanje metodologije kojom će se pristupiti proučavanju otpora u Zapadnoj Evropi je sama činjenica da je otpor u ovom delu Evrope, za razliku od teritorije Jugoslavije ili Grčke, bio u većini, nije bio oružan i bio je u većini skoncentrisan na vršenje obaveštene službe, spašavanje neprijatelja Trećeg rajha, manjim sabotažama, u većini Drugog svetskog rata, naravno u ovoj krajnjoj fazi dolazi do eksplozije u samim sabotažama i to je totalno jedna druga priča. I sama ova činjenica je postakla istraživače da sam otpor uzmu u nešto širem obliku i da ovde ne tretiraju ovaj fenomen ne samo sa tog oružanog stanovišta, već i da nastoje da sveobuhvatno analiziraju otpor. Naravno, do danas nemamo jednu definiciju šta to podrazumeva otpor i mogli bismo samo ukazati na razmišljanje francuskog istoričara Jacques Semlina koji je izdvojio 3 ključna metoda analize otpora. Prvi, sagledavanje pružanja otpora kroz prizmu savezničkih ciljeva i ostvarenja konačne pobede, što je podrazumevalo isticanje aktivnosti poput obaveštene delatnosti i sabotaža kao važnog doprinosa u slavanju nacizma.
drugi ispituje političku, to jest institucionalnu dimenziju otpora. U suštini, ovaj vid otpora obezbeđuje alternativu domaćim institucijama i okupacionim institucijama, čime ih sami i kompromituje. Treći pristup fokusiran je na moralne i duhovne aspekte otpora. Pod lupom istraživača koji su koristili ovaj pristup nalazili su se primjeri muškaraca i žena koji su u ime svojih ubeđenja i ideala prikupili hrabrost, odupirali se tiraniji ili pomagali progonjenima. Dakle, osnovni cilj bio je da se kroz navedene primjere dokaže hipoteza o nesalomljivosti ljudskog duha. Naravno, da je jedan od ključnih segmenta u istraživanju otpora je sam fenomen pokreta otpora. Ono što je za mene bilo važno da iskažem u ovom istraživanju jeste da se pod pokretima otpora u zapadnoj evropskoj historiografiji podrazumevaju i organizacije koje su po svojoj političkoj i ideološkoj komponentni bile možda i bliže okupatoru nego savezniku. Evo, naveo bih primjer organizacije Ljudi slobode iz Francuske. Oni su bili desničarsko orijentisani i borili su se protiv demokratije, izražavali su antisemitske i antikomunističke stavove. U Belgiji je primjer nacionalno-realistički pokret koji propagirao još radikalnije političke ideološke stavove, a organizovao je i pružao otpor. On je osnovan 1940. godine od strane desničarskih orijentisanih katolika i jednog dela članova fašističke, reksističke partije koji nisu pristupili u kolaboraciju. Dakle, ovo sam jasno istakao zbog tendencija u našoj historiografiji da se ravnogorskom pokretu oduzme epitet pokreta otpora zbog njegovih određenih ideoloških elemenata. Takođe, nastojao sam da ukažem i na neka glavna pitanja oko kojih se lome koplja u zapadnoj evropskoj historiografiji, a to je u suštini koji je doprinos pokreta otpora u slamanju fašizma u Evropi. Dakle, imamo istoričara poput ekonomskog istoričara Alana Milborda koji potpunosti osporava doprinos i značaj pokreta otpora u slamanju ekonomije Trećeg rajha. Ovakvi kontroverzni stavovi izazvali su značajan broj reakcija i njegovi kritičari navode da je on u svojoj analizi nije uključivao i same troškove osvajanja i održavanja reda i mira od strane okupatora. Takođe, kao što je kolega Miletić ukazao, ja sam nastojao da namerno pokrenem jedno pitanje civilnog otpora koje je u našoj historiografiji u velikoj meri zanemareno, što je opravdano s obzirom na količinu oružanog otpora koji se odvijao na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, ali naravno ovo ne znači da onda ne trebamo da se bavimo ovom temom. Upravo ova tema je u zapadnoj Evropi jedna od, da kažemo, dominantnih u tom kontekstu izučavanja fenomena otpora. Što se tiče samog definisanja, opet bih se pozvao na Žaka Semlina, znači da u suštini civilni otpor čini svaki onaj otpor koji je motivisan ne nekim materijalnim motivima, već borbi i za očuvanje osnovnih ljudskih vrednosti, kao što su sloboda govora i tome slično. A on se po povezanosti sa oružanim razlikuje po 3 tipa. Prvi označava pružanje najrazličitije pomoći od strane civilnog društva pokretima otpora. Znači, na ovaj način pokreti otpora značajno osnažuju svoje kapacitete i pogotovo u urbanim uslovima, bez pomoći civilnog društva, njihovo delovanje je gotovo nemoguće. Drugi je kombinovanje oružanog i civilnog otpora. U praksi ovo bi zahtevalo paralelno izvođenje oružanih akcija i masovnih demonstracija ili štrajkova civila koji bi znatno pomogli u ostvarivanju ratnih ciljeva saveznika. I treći, on je samostalan i on ima svoju unutrašnju dinamiku, nezavisan je od vojne logike i njegov cilj nije uništenje neprijatelja, već održavanje integriteta civilnog društva,
odbrane osnovnih sloboda, društvenih i političkih tekovina. Dakle, ovde kao primjer istraživanja civilnog otpora možemo navesti, na primjer, Dansko je dominantna tema o spašavanju preko 7000 Jevreja. U Holandiji su tu dobro poznati štrajkovi koji su izbijali 1941. i 1943. i 1944. godine. Takođe i u Norveškoj imamo slična istraživanja. Takođe, bilo mi je jako važno da pogledamo kako je zapadnoevropska historiografija tretirala komunističke pokrete otpora koji su imali svoju unutrašnju i nezavisnu dinamiku od ostalih na ovom delu Evrope. Nesumljivo da je okončanje Drugog svetskog rata na zapadu Evrope nosilo i teret hladnoratovskog sukoba i da se ovaj naučni element u dobroj meri očitavao u posleratnim društvenim tokovima. Na primjer, u Francuskoj su pripadnici komunističkog pokreta otpora bili potpuno zanemareni, nisu dobijali zasluge koje su svakako zaslužili. U Holandiji je to bilo i drastičnije, sprečavano je njihovo organizovanje i njihovo javno istupanje. Naravno, ovo stanje odrazilo se i na historiografiju, koja je, po mom mišljenju, bila izrazito antikomunistička. Do menjanja klime dolazi 70. godina, kada se nastoji da se kroz fenomen otpora ujedini naprosto Evropa i da to bude jedan imenitelj za neki budući politički obrazac, i onda dolazi do masovnijeg istraživanja komunističkog pokreta otpora. Takođe, interesantna je stvar da u većini ovih i prethodnih i modernih sad istraživanja kolege u zapadnoj Evropi ne propuštaju priliku da ne postave pitanje opravdanosti izvođenja akcija komunističkog pokreta otpora u uslovima teške represije i masovnih streljanja koje su prouzrokovana atentatima, na primjer u Francuskoj. Dakle, ovo pitanje je po njima opravdano bilo postaviti. Na kraju, nastojao sam da u ovom radu izvučem neke paralele koje su vezane za naš prostor i za prostor zapadne Evrope. Dakle, u zapadnoevropskoj historiografiji od okončanja Drugog svetskog rata dominiraju studije koje izolovano u tematskom, problemskom i teritorijalnom pogledu posmatraju otpor. Sledeći važan korak u smeru ka pružanju sintetizovanog pogleda na otpor napravljen je 76. godine. Da, ovo je 76. Dakle, u Evropi imamo tu potrebu da se, koje se čini da nama nedostaje, da se naprosto kroz jedne sinteze sagledavaju različiti modeli okupacije i otpora, i čini mi se da je to još jedan od segmenta koji bi mi mogli intenzivnije da radimo u našoj historiografiji. Što se tiče samog civilnog otpora, on u našoj historiografiji, kao što sam pomenuo, nije uopšte tretiran kao tema. U nekoj većoj meri, naravno, ovde treba ukazati na istraživanje Milana Ristovića o spašavanju Jevreja, još određenih istraživanja Nataše Milićević, ali čini mi se da je to neki pravac koji bi mogli da zauzmemo u sledećem nekom periodu i da je to neka tema koju bi trebali naredno da osvajamo. Eto, toliko. Zahvaljujem kolegi Ristanoviću. Znači, ovde smo opet prošli kroz kontroverze, kroz minska polja u historiografiji, kroz neka pitanja koja istinski iziskuju da se žestoko suočimo sa njima. Ja bih sada otvorio prostor za pitanja publike ovde u sali i takođe naše publike preko Zooma na internet platformi. Da li ovde imamo neka pitanja za tribine?
svako pitanje je dobro, dobro pitanje. Imamo li možda pitanje na Zoomu? Nemamo pitanja na Zoomu. Pa onda ako mi dozvoljavate da onda eventualno ja probam da postaknem tu neku vrstu ovde dijaloga. Ako bismo postavljali tu neku suprotstavljenu konceptualno viziju revizije i revizionizma. Revizionizma koji onda nosi taj pežorativni ili da kažemo negativni karakter nečega što je zloupotreba interpretacije, stavljena u neke sistemske okvire koje onda uključuju određenu distribuciju moći. Ako bismo sagledavali na neki način jedan saldo, znači od onog početaka onih sa pogledima i sa tom historiografijom koju na početku pokušavao da proizvede Milosav Samardžić, pa do danas ovih već kapitalnih velikih knjiga Instituta za savremenu istoriju, kada dođemo i kada uspostavimo nešto što je bio saldo, neka bilans. Da li vi mislite da je u tom proteklom periodu bilo više revizionizma ili te istinske revizije? Kristanoviću, izvolite. Pa, po mom skromnom mišljenju, sumnjivo da je to da se desila jedna prava naučna revizija, da imamo brojne istraživanja koje su ne samo dopunile, nego ispunile i brojne beline. Ukažimo samo na više doktorata koji su odbranjeni na katedri za istoriju Jugoslavije, gde su tretirane od nekih tema vezano za žene do kolaboracionističkih struktura. Tako da prema mom skromnom mišljenju mislim da se više u našoj historiografiji odvija naučna i opravdana revizija nego neka nenaučna. Zahvaljujem. Znači, epilog je pozitivan, saldo je pozitivan. Zahvaljujem. Dajem reč doktoru Bjelajcu. Pa da još jednom upotrebim vaše vreme i strpljenje. Ima jedna predrasuda da se historiografija, naročito ovo uvođenje pojma građanski rat u domaćoj literaturi, izuzimam emigrantsku literaturu koja je o tome od početka bila jasna, da je to bilo moguće tek posle smrti Josipa Broza. Međutim, naša istraživanja pokazuju da je to na neki način otpočelo još tamo negde 1961. godine upravo sa njegovim potpisom. Naime, svi se sećate, dugo godina su obeležavani dani ustanka u pojedinim republikama vezano za akcije onog dela pokreta otpora na čelu koga je bila Komunistička partija Jugoslavije ili bar naporedo sa onim drugim frakcijama otpora. I 1961. godine izlazi zbornik Hercegovina u Narodnoj slobodilačkoj borbi. I tu je jedan Titov predgovor, neko ga je pisao i on ga je parafirao. I ceo taj zbornik počinje sa 60 strana teksta o Hercegovačkom ustanku koji je počeo početkom juna 1941. godine, trajao je do svog sloma krajem avgusta ili do onog raslojavanja strana u otporu 1941. godine. Dakle, 60 strana je posvećeno tom spontanom, patriotskom, egzistencijalnom otporu njegovim akterima i to tada niko iz organizacija SUBNOR-a i tako dalje nije dovodio u pitanje i taj zbornik je, koliko čitan ne znam, ali u svakom slučaju stajao je naporedo sa ostalim izdanjima. Moglo ga se pročitati, moglo se videti
kakvi su to sve otpori nastajali na prostoru Jugoslavije, mimo onoga što je bila neka, da tako kažem, udžbenička ili prigodna historiografija, pa i ova poluakademska ili akademska. Drugo moje iznenađenje je bilo tretiranje u vojnoj historiografiji i leksikografskim izdanjima, tretiranje ravnogorskog pokreta. Na jedan način koji će postati udomaćen 80. godina, a ovde imamo već određene početke tog diferenciranog pristupa toj pojavi, u tom pokretu i tako dalje. Znači sve u vreme života Josipa Broza i kad gledate u vojnoj enciklopediji one uređivačke odbore, imena i prezimena generala, narodnog heroja i tako dalje, tu nije digao dva prsta i rekao ne, to tako ne može biti. Upravo je to tako otišlo. Isto tako imate knjigu Joce Marjanovića koja izlazi u proleće 79. godine draža između Britanaca i Nemaca, gde je mnogo toga, uključujući i veliki set činjenica iz emigrantske literature, prvi put bio uveden na našem prostoru. Na tome počelo je, ima, da ne napravim sad neke sitnije polemike, detalje koje su bile predmet Teutona i toga, čak iz 60-ih, 70-ih godina, gde se već na neki drugi način govorilo o tome, pa i knjige uspomena, ne mogu sad da se setim kad je knjiga Ratka Martinovića izašla, da li je bilo pre Titove smrti u Kosovu, u drugome. Dakle, nije sve bilo crno-belo, ali teško i danas rezultati nauke bez političkog blagoslova ili intervencije ulaze u udžbenički materijal ili ono što formira istorijsku svest, ono što neko u nekom vremenu misli šta je poželjno, šta je možda nepoželjno. Najbolji reper za to je možda baš ovo post-jugoslovensko vreme na raznim prostorima i u raznim zemljama naslednicama koje vidimo kako sada potpuno izokreću ili okreću na glavačke nešto što smo mi smatrali da je postavljeno na dobar temelj, eto, jednostavno. I te knjige, one su nastale, odnosno štampane netom posle smrti Josipa Broza, ali su dugo pripremane, gde je također revolucija i kontrrevolucija pominjeno često, gde i neki radovi Andreja Mitrovića, gde se na jedan drugi način stratificirajući predstavljala ta naša scena Drugog svjetskog rata sa svim svojim varijetetima u tom periodu. Evo, samo toliko. Zahvaljujem doktoru Bjelajcu. Dajem reč Sanji Petrović-Todosijević. Evo, nadovezala bih se baš na ovo o čemu je govorio kolega Bjelajac kada govorimo o tome kada su određene teme otvorene u jugoslovenskoj i srpskoj historiografiji, a za koje danas govorimo da su kontroverzne. Mislim, veoma je bitno pomenuti, kolega Bjelajac je pomenuo 71. godinu knjigu Joce Marjanovića, čini mi se 79. ali ja bih skrenula pažnju na knjigu Stanoja Filipovića koja je objavljena još 1964. godine o logorima i zatvorima na teritoriji grada Šapca, gde već tada Stanoje Filipović kada govori o osnivanju koncentracionog logora u Šapcu na Savi, govori o pripadnicima četničkog pokreta i zapravo simpatizerima Jezdimira Dangića koji su zapravo bili na neki način čak prvi zatočenici tog logora. Dakle, to je 1964. godina i to pitanje je
dakle već tada na neki način otvoreno u historiografiji. Moram da kažem da mi do dana današnjeg nismo dobili bolju knjigu o logorima i zatvorima na teritoriji grada Šapca koji su bili veoma važni, jer su bili izuzetno složeni. Vi ste takođe pomenuli te koncentrične krugove ili krugove unutar kojih su posle Drugog svetskog rata definisani određeni problemi koji su onda uticali i na dinamiku interpretacije istorije Drugog svetskog rata. Kako bih rekla, mislim da taj izvor nije došao samo sa jedne strane i činjenica da su zapravo suđenja posle Drugog svetskog rata dala određen karakter tumačenjima. Mislim da ima naravno veze i sa percepcijom toga ko su bili zločinci, ali u velikoj meri ima veze u stvari i sa tim ko su bile žrtve Drugog svetskog rata, jer je, ja mislim, i pitanje zločinaca otvoreno ne samo u kontekstu krivice ili sukoba, već upravo odgovornosti za počinjene zločine koji su, čini mi se, po okončanju Drugog svetskog rata bili upravo ono što je u najvećoj mogućoj meri, a naravno sada i u kontekstu novih medija, veće dostupnosti informacija širokim slojevima stanovništva pokrenuli određena pitanja. Pa mislim čak i to pitanje zapravo strukture zatočenika logora na tlu nemačkog okupacionog područja u Srbiji je otvoreno zahvaljujući činjenici da je stradanje civila od kraja 50-ih, početka 60-ih više došlo u fokus istraživanja istoričara, ne samo na ovim našim prostorima, već i šire. Neka moja razmišljanja na osnovu ovoga što ste. Zahvaljujem. Imamo možda još ne? Između ostalog, ovaj zbornik koji eto imamo sad priliku na neki način da predstavljamo i raspravljamo u našoj sredini samog izdavača, u svom podnaslovu ima stradanje Kragujevca 1941. godine. I kad govorimo o toj evoluciji poimanja, baveći se ne demografijom, nego prosto kontroverzama oko brojeva u historiografiji koji se nekad olako koriste ili su prosto postali neki standard, pa onda ako dovedete u pitanje i malo, bilo plus, bilo minus, izazivate spontanu psihološku reakciju onih koji su navikli na neke druge broje. Kada je kolega Vjenceslav Glišić, odnosno kolega Živković, interpretirajući i pišući o njegovoj knjizi o nemačkom okupacionom sistemu sredinom 60. godina, ako dobro pamtim, počeo da koristi i nemačke brojeve. Nije bilo skoro Subnora iz Šumadije, Pomorane, šire Jugoslavije u ono vreme, da nisu Vjenceslava Glišića razapeli na krst. Naime, Vjenceslav Glišić je svoju doktorsku tezu pripremao u Berlinu, tamo i doktorirao i koristio je, sreću naše historiografije, nemačku građu. I on je među prvima spustio taj broj kragujevačkih žrtava, koji nije mali. Ali, tragajući za korenima, prikupljam pa dobijam još neke podatke nakon vlastitih tekstova, ko je bio
kažem, promotor tih velikih brojeva, kako su oni nastajali. Pa pored onoga što je Dedijer bez navođenja njegovog imena i prezimena u Užičkoj borbi objavljivao da su ti brojevi kretali od 5.000 do 7.000, u njegovom dnevniku u redakciji posle rata popunjeno je 9.000. Tako da ta naša spremnost da uveličamo zločin, kad se pročitaju materijali sa suđenja nemačkim generalima, a posle tih suđenja 45. 6. idu i dalje ovi veliki brojevi koje, kažem, uveo Dedijer na neki način partijski. Ima drugih svedoka, nekih iz Srpske pravoslavne crkve koji su isto pronosili te iste brojke. Možda se njima tada učinilo mnogo strašno. Nemački generali su suđeni za negde oko 2400 pogubljenih. Odgovornost su imali za 2400. Što bi se po svim onim procenama nemačkih gubitaka poklapalo sa brojem poginulih i ranjenih u njihovoj računici. I znači to se već znalo u jesen 1945. odnosno tokom procesa 46. godine. A opet s tim brojevima čuveni onaj film prozvan 5.3. Plus pesme, plus ostalo. Uvek, čak i u udžbenicima Slovenije i Hrvatske, stoji to 7.000, čak i u ovom najnovijem. Tako da, eto, oni kao povećavaju. Ali, pitanje je zašto? Pitanje je zašto ima nekih odgovora u koje dublje nisam ulazio u analizu, a to je, predstojalo nam je teško pregovaranje posle mirovne konferencije o reparacijama koje je Nemačka dužna da nešto slično kao i za Prvu svetsku. U tome možda je to bilo transfunkcija, ali postalo jedan kliše. I na kraju su kolege iz muzeja i u Kraljevu i u Kragujevcu i tako dalje, tragajući za tim žrtvama, tačnim brojevima, napravili veliki, ali utemeljen pomak. Ono što sam našao u tim sudskim procesima, što možda pravi jednu koliziju između ovog prvog broja i jednog broja oko 2800 i nešto, bila su u stvari na istom području dve masovne velike egzekucije. Jedna nešto kasnije, početkom čini se 42. godine, opet za po istom ovome računu. I tada je iz okolnih sela Kragujevca još skupljeno i još izvršena egzekucija. To se isto pominje u ovim sudskim presudama nemačkim generala. To je objavljeno. Te presude su objavljene i zapisnici sa tih procesa su objavljene. Kolega Lepičić su se bavili tim temama, da ne kažem, sva ona građa na kojoj su rekonstrukcije radile naše kolege. Evo ja bih samo nešto da dodam apropo ovog stradanja grada Kragujevca. Palo mi je na pamet, to bi bilo zapravo interesantno i sad reći ovako javno pre nego što dođe ovaj zbornik u ruke slušalaca i budućih čitalaca. Profesorka Dubravka Stojanović je analizirala udžbenike. I za mene je recimo bilo iznenađenje da u udžbeniku iz 1960. godine su izbačeni četnici iz počinilaca zločina u Kragujevcu i naravno kasnije su ostali samo Nemci. Došlo je naravno kasnije do raznih promena, ko je tu izvršilac i tako dalje. 90-ih naravno samo ostaju ovi, kako se zovu, Nemci, bez Ljotićevaca. I tek negde
posle 2010. čini mi se uvodi se ponovo u udžbeniku profesorke Mire Radojević, da, Marisa Petrović i dobrovoljci. Ali zanimljivo je znači da prosto i u socijalističkoj istoriografiji 1960. godine taj udžbenik izašao. Četnici jednostavno više ne figuriraju kao neko kome je nametana ta vrsta krivice učešća u zločinu. Bez obzira da li on stvarna nestvar, kako da kažem, mnoge stvari su bile iskonstruisane, kao što znamo. Tako da je to, meni bi recimo bilo iznenađenje da je tako rano, hoću da kažem, do toga došlo. Naprosto da podsjetim kao jedan onako podatak koji ima tu još što šta zanimljivo za 27. mart i tako dalje. O tom potom. Mislim da je ovo baš u direktnoj vezi sa Dimitom Fjodorom. Postepeno, da, ali to je sve postepeno i vrlo lagano. Ti procesi su vrlo lagano, su dobili znatno veći zamah od 80-ih, a 90-ih su, mislim, što je jasno, mislim, sa promenom društvenog sloma komunizma, uopšte od 1989. raspad države, promena celog političkog sistema i tako dalje. Jednostavno, neke strane dobijaju mogućnost, dakle, da budu racionalnije i objektivnije sagledavane. Toliko. Zahvaljujem. Dodao bih recimo slučaj Bukova gde je streljano 100 talaca. Bukovi su između Valjeva i Kosjerića i streljanje su izvršili u to vreme žandarmi pod komandom Nemaca, ali su žandarmi pucali neposredno. Međutim, na spomeniku stoji samo krivnja nemačkog okupatora. Postojala i u vreme socijalizma čak možda ne težnje da amnestiraju kolaborante, ali upravo da se jedna ogromna krivica baci na teret Nemaca. Pomenuo bih recimo i memoare, ne znam, Čolakovića, Radoljuba Čolakovića. Tu vidite jedan vrlo nijansiran odnos prema četnicima u istočnoj Bosni. I od jednog patrijarhalnog konteksta u kojem ih on zatiče, pa do njihovih motiva, i to je sve bilo takođe publikovano, štampano u vreme socijalizma. Mislim da kada uzmete i kada prođete kroz ceo taj okean građe koja je izlazila, neke stvari nisu bile do kraja proskribovane. Doduše, na nekom generalnom planu određivanja nekoga kao kolaboranta ili određivanja nekoga kao zločinca je bilo neupitno. Danas to više nije neupitno, danas su ta pitanja otvorena. To je ono što sam malo prepomenuo, da mi prolazimo kroz jedno istoriografsko minsko polje. Vi ste ušli u to istoriografsko minsko polje. Mislim da je dobro da se otvaraju ta pitanja. Mislim da je dobro da ta revizija istorije bude nešto što ćemo stalno aktivno proizvoditi, ali mislim da opet treba da se žestoko čuvamo i političke instrumentalizacije. Ja možda sad zloupotrebljavam svoje ulogu moderatora, što sam učinio, a sada dajem reč, imamo Gordanu Jović koja se javlja preko naše internet platforme. Dajem reč. Da, ja ne znam da li me čujete, ja slabo se snalazim sa ovim. Da li se čujemo? Ako mi dozvolite, ja bi samo radi poentiranja opšteg smisla toga šta je revizija ili revizionizam, ja bi podsetila na jednu od najvećih iznošenja, najvećih revizionističkih stavova u evropskoj istoriji u ranim 60. godinama. To je čuvena diskusija koja još odjekuje u istoriografiji, koja je po meni bila motivisana čisto naučnim motivima. Revizija koju je otpočeo Alan Taylor iznošenjem novih stavova o odgovornosti, opštoj odgovornosti i krivici za stradanja u Drugom svetskom ratu.
Radi se naravno o ulozi Nemačke. Njegov stav sasvim pojednostavljeno je bio da enormno stradanje na evropskom kontinentu nije proizvela Nemačka, nego ostatak Evrope koji se udružio da bi slomio nemačku težnju da zauzme svoju prirodnu poziciju najjačeg biološki, ekonomski, u svakom drugom pogledu, najjačeg faktora na evropskom kontinentu. Dakle, on je napravio jednu crtu događajnu preko koje je odredio da počinje enormno stradanje evropskog kontinenta i odgovornost za to je stavio. Dakle, uzmite događanja i dan danas i vidjet ćete, to je diskusija koja je revizionistički stav koji proizveo, odjekivao 20 godina. I aktualizovan je i danas zbog današnjeg događanja. Meni je ovo bilo potrebno da poentiram šta je smisao revizije, kako god da to nazovemo, revizija, revizionizam. I na našem prostoru i da iznesem jedno možda radikalan stav. Naročito u odnosu na ono što je projektovala kao istorijsku istinu socijalistička historiografija, ali i ova danas. Dakle, rekla bih da je represija u Srbiji, kako god da uzmemo okolnosti, koga god da označimo kao provokatera, da je ta represija sa ogromnim žrtvama za jednu malu zajednicu u stvari odredila sudbinu otpora na našem prostoru. To je u stvari smisao revizije. Da odredi koja je to nova uloga koja poznatom historiografskom sadržaju i akterima, koja je nova uloga ili ne uloga da u stvari i odredi novu ulogu ili ne ulogu, da tako kažem, poznatim akterima historiografije, već poznatim i obrađenim. U tom smislu svaka revizija se može posmatrati kao jedna intelektualna konstrukcija, ali Taylor nas upozorava da je suštinski kvalitetna samo ona revizija koja ima jake činjeničke argumente, dakle koja počiva na onom što je jedan klasičan doživljaj historiografije, a to su činjenice. Ako činjenice dozvoljavaju, moguća je revizija. Van toga ona je nešto drugo, ona je obojena dnevnom ili nekom drugom politikom, novom geostrategijom, ovim, onim i tako dalje. Toliko, hvala. Ja ne znam da li ste me uopšte čuli, kako to funkcioniše, šta je bilo pojma. Čuli smo, tehnika je odlično funkcionisala. Dobro. Ja sada moram da zaključim, da zahvalim publici, da zahvalim naravno učesnicima na tribini i da polemika o svim ovim pitanjima i o Minskom polju, što smo rekli, da to traje i da time budemo zaokupljeni. I time ja sada stavljam tačku na ovu tribinu. Hvala svima, hvala na pažnji.